Olani ata tina ira toto, e baka itiko ke ritona wana luena e nandona vale, kando vole na kena rumuni mothe mai numbu koro. E rauta ni ono songa bulu na miniti me na tau ni olambasa. E na ngone bukete bula walu tu kina be luena ngone, sang beauty rito kotamanda to. E rato so tapa baka bu vale na mbulan rendre, me bakani sabing garabi ndondo bole olani ata, e na nurtunga rabi na ngone. Lamani vana embake yung garabi rito tunga na lubeko. Mana bana bakia au ngarabir totonga na lubengo na denaura au tandogu me roki na berubura ni ngarabir na ngon balik na buli kakana na sulu ena non ramoliani na baklislisi baka matintu kina kwarngila nieta sange kleki na nabibu ke varota kana ministeri ni marama ngone kina valuti ni bulan rabun rabua. Na mata timi ni bakalislesi baka matintu elewena na REACH project. Na REACH e kena balimbali na ndondonu, bebang kanga tataki, kena bebang dua patataki, ber na liuni vanu ebiti. Na REACH e tayo butaka na United Nations Development Program kena ministeri ni marama ngone kena valuti ni bulan rabun-rabua kena Legal Aid Commission. Ebe semati talanga kina na tamban ni bingarabe na taunda ko ni koro balangi, oka kina na rabal ni bola-bola talay bebu ki kena robotui. Ibito ko kina na matinto chabani kena UNDP. Ibis mati bolek sara na REACH project na Sustainable Development Goals e Global Goals ena kena inaki merawati ng bulang ngalalay ni mata tomata to ko ni tiko bilamani na bebagando bata taki kena baka todo taki ni bimati song-songo. Na REACH ebo kena matinto biti na kena sotabe ndona yabu ni SDG me kuani ndoe ngwele vavi. Na programa ni REACH erlewena na baklislesi ni ministeri ni marama ngone kena valuti ni bulan rabun-rabua Legal Aid Commission kena bitambana ni matintu. Era taka bata na non ratelebi na leo ni bunua rabakara ramataki na non randondonu na bibuki ni matintu kena bingarabi so. Ena loma ni bosi ni REACH ena bitiko-tiko apa ko taki laniata me krea na bibuki ni Poverty Benefit Scheme. Going together with the REACH na nito vesi mati kina wata kina REACH sa romera si rumi sumbiani na leoni bonua karlai warara mata kina pai porkara mundu indu soga kito warautaka in line with the different programs that we offer. Ena buku ni REACH sa rao kina buona ministeri me pakande otaka na bingarabi ni bebu kera ramba ungo kina sala e rao ni kere mai kina indua na leoni bonua ungo e kubuti kina na Poverty Benefit Scheme e pakarutaka na bebu kina matabu bali so tabana nrenre ni mbula wakailabu. Na Social Pension Scheme, sa ikona bebu ke warutaki membeletir ng gasi karsado ko na bakyono sa ulka ono lokotaki, karsenga tuni dagdaka, senga ni turi penseni, sendo tal na sal ni bebu ke kinabubale sa na Poverty Benefit Scheme. Na Can Protection Allowance, e warutaki na bebu ke bir nangone kalele menambagitin kawalu, rasusungi na bebu bale sa lenga indo bero ni tumbutumbu, sera vimbiu ni tumbutumbu kasenga nindo na bebu ke bakailabo evingomi may na maintenance. Na Income Generating Project, vera rasading goma na bebu kini Poverty Benefit Scheme kena Can Protection Allowance, kwe warutaka na buli, wakilabutakin tau yabu ni business ilalay, mebu kena tangin din nimbula, ena taunda ko ni bikor bababala ngi situ na bikor koro. Na Poverty Alleviation Project, e bagarutaka na bingarabi ni beba kabalitaki beira erangan reba. Fire Victims Assistance, na bebu ke bakailabo e bakarutaki membaletira era bakalengaya na kama, na ibola kere me krei menalo manitini karuna bula menanga unayado kina na kama. Bebu ke ni bondo nimbasi, na bebu ke ungo e bakarutaki mebu ke ira bakalengaya na ituba kine ngonra ke ira sanga siata kisara. O ira bakalengaya na ituba kine ngonra e okati na senga ni somi ni bondo ke ira nangasi ksamba ki ono sanga bulu loko dake e okati kina somi ni bima mani bondo. Na Rural Pregnant Mothers Food Voucher Program, e bagarutaki na bebu kini bol ni kaka na bir na maramera tikong bimbia na taunda ko na korle levo. Na bebu ke keveongo na ngandre bir na leone bunua mer na bagarutaka na bekai so bir kotor ni ber ni krema ina bebu ke. Briefly, those are the areas that we work with. Na bononi ni tu bingarabi bir na leoni bonua e rambai levu kakobuta na tangen din itamata kevenga mai beir na ngone lalai sara kalaw dake e na ngaunongo er sangarabi talenga nang kase dake. Na ministeri ni marama ngone kina balutin ng bulan rabun-rabua e bakarutaka na bebu ke beira indonang wasi ni tamata lebu me bakata ki Ram Prasad. O Ram Prasad e vakataka bagando tete na nonang bula kete yung ko e samba kibit sang bulkaw no kasasenga buwan na ingu kina kokoa me bakaindo tubo ay liu. Au sa molomolo mo nang unongo
nangaunong daw thakaka kouko kina nangaunongo, sando momo sinengongo, kau sama ni nanu momo bakangata kana bibu ke waruta kana matenitu. Veira rasamba ki ono sangabul kaono lok dake na matentu e bagaruta kana social pension scheme veira na bubali bakata kiram karoni na vingo mana bibu ke bakailabo. Ite matura tsara hoigena. Au sabu keiti ko nangaunongo. Na vingo mini lima sangabul nandolan dona bula e sabe ibu ke lebu. E rawani uka ni samba ubinagandi na beyau. Boda tau ige. E bunga veira nanda be korkore na bibu no ebi tera sabu keiti ko na bibu ki ni matentu. Kalebu sataraira rawa na bibu ke mena Reach Project. Olorai ni samba kibit sangabul kerua. Ni mai mati na luben ngoni leo kene watina sangge mingkarabir to boli na makumbu na karsela laisara. Enda utalimbe me boli taki merani saumi na nurto kani boli na makumbu na kina kakana kasambo wakila na ndendre. Ya o karabati o ngairo na ngone sama tina taman raru na tina raru. Onda to bole biya uturani oran ena bakadal kaila na ani seselpea. Asikobo kloraini na tambana ni social welfare kasama ni bagatarebu na bibu kini Care Protection Program. Matanitu ibu e chon ko mata bubal na sende betana ya ni tiule na bu e au choni mani mada balitan rumbulan malu kit. Na ministeri ni marama ngone kina baluti ni bulan ramrabu ara satu na kena bal ni bola-bola na BCVT. Esa na bagararo takabir na lini bunu mer na ngole kina bibal ni bola-bola bole kabira. The REACH program is for everyone. Me bakai ko wuti na lawan ni nonda yabu ni baka bulewa e raw talngani rabaga salataki membaleta na tiko be malo ibinaka tumuda kini bula bakai labo kina bibu ki bakalawa. Na tambana ni social welfare kabagarurun kina ministeri na marama ngone kina baluti ni bulan ramrabu e bito koni kina na Reach Project e na nabu-nabu me bakalibutai kina be bakraramataki ni bingarabi raramba iso kara satu bakraro membeletir na be matabu vale biti. Kabaka totolotaka na lako ni bingarabi na tambana todo koni Reach era siko benua kina be sai biti. E bunga na leo ni benua biti me bakata kila niata era sabi ngoma na be buki ni matintu na nondo sota kaitu na ndrendre bakai labo. Na be bakraramataki ni bingarabi ni matintu era to bakande otaka na Reach Project. Be na leo ni benua era ngandreban dinato. Andende ni bula undo staba na ngol masama kan tara na social welfare sano na nito lamun ko bala na kundo ba sa mata endo to na e mama kana labun social welfare ulan do na andende ni bula staba me balata na besyo so lamun mata